Tigamina ni Paulo do kyo kay do Loma. Rakwa vatvata kami kalimana. Una abnukan jatin niya matadutwa abuso raratin dutangayinam. Taipian an si Yesus Kristo apanyir siringunta. Sui kanu yung taran na machikawup dya mataduto. Uta ikak man sang si chay kwayam pangangarilawan na niya mataduto. Duta kapigan nga ni Kristo. Amuriwi ka sarita. Takaten ngan tau karap na jaten niya mataduto tingatwa machika sarido arwarwina. Tanamian su aralutam masarita. Tauri pakateneng taranadu arapantasya. Numian su araluta. Tasimian na supini na rantasya du aralutam. Muyet tanasununuda. Nanalasu ituro na jatin niya matadutut sarsarita. Dukapigan ngantan niya matadutwa. Mangununung duminatsiring na jatin. Tau serian turu na jatin niya matadutwam. Uriwo yumuyat du ununita. Hamakatunang du pangangarilawan na niya mataduto. Nukakwapam abu yuyet ta. Aku marudu pirat nanta. Ham kanimanguri na dyan ni Kristo do ni pamna kanya matadutwa araruwa mangi mawakwak nyatin. Yabu tawa mawakwak no itya tatauna. Ham alayam yensu mawakwak no apiya su arapay siya tao. Ham nukapiraratin tapam ni kawakwak na yatin ni Kristo. Uriya nami yung kadnawuri ni Yamataduto. Doon na karilong nyatin. Nutamano yung rana. Yani maavuna suraratin no rala ni Yesus Kristo. Abnekan na rana yatin Yamataduto. Busuraratin dutangayin na. Nusiyak man sangam. Maliklik tau piwuya-wuyan na Yamataduto numakwa. Nukakwa pam. Abu kasungus ngunan tadya mataduto. Ami nakawakwak na niya tenu anak na. Amuriw tanay pachikawup dya mataduto. Numano yung ukman sangam. Jabu kajinangapan jata na. Ta si Yesus Kristo ranam yamyan dutingatwa ya sumidung jatan. Tamu yusari dya mataduto na kanima panup jatan Yesus Kristo. Dya mataduto. Hamuriw yatay pachikawup dya mataduto. Sutana ikasari duya na kanimangap ni Kristo suvari niya mataduto ya sumidung jatan. Si Adamu yapuan no raratin du karawan. Hamuriw niya ngayon inawan na dukapi raratin na. Uriw ni kapuan no kawakwak rada no tao du karawan. Taya mamiminu tawa yamiraratan. Nukabuna pa no niturunan niya matadutwa iwawalam na jimuisyam amyer na suraratan no tao dukarawan. Amuraratan no tawam di pamansya nararatan da. Taabu pa up iwawalam mapangurayan da. Nukabu pa no iwawalam na jimuisyam. Iya na sutawa mawakwak. Tanaji sirak man si Adama ji ni umamiling siya matadutwam. Akman siya si Adama mawakwak. Taam niya suraratan da. Si Adamam pengengayin ji Yesus Kristo. Kami tarku pamunin dadutaw. Ta si Adam ranam ni may raratan. Amuro ni kapuan no ikawakwak no tao. Ami si Yesus Kristo ti mangarilo. Tani kawakwak na uraratin no tao. Huwak man siya nga pangangarilawan na niya matadutwa. Yana ni turuduar watawam. Ya butunggal na. May raratin si Adam. Amuriwiyan no raratin no tawa. Mangidu kararatan. Hamumigan nga ni Kristo atawam maavunas uraratan da. Tama daw pangangarilawan na niya mataduto.
Hamuriw abnekan na sira busu raraten dutangayin na. Sui kanu yung nanu raraten na ni Adam ayapuan no ikawakwakran no tao. Raku-raku pau pangangarilawan na niya matadutwa kani Yes Kristo ya mapivalyu jata na busu raraten dutangayin niya matadutwa mantan niya tenso tumiyuno nga ikavinu pada. So ikano yung nanu raraten na ni Adam ayapuan no kapidid nanu uyawiyan na niya mataduto do tau dukarawan. Akman sang tau kapia-piana ni Kristom ika miminumigan nga niya tawa mavunas na suraraten na ipakapda na sutumi yuno nga ikavinu pada. Yakman sang arwatawa umamun suraraten ni Adam. Hamu kani maapna na ni Yes Kristo so vari niya matadutwa mawakwak nuraraten ta. Hamu riwi ka miminu tawa migan nga niya abnekenan niya matadutwa busu raraten dutangayin na. Uni turun niya matadutwa iwawalam ni Moiseyam ipakateneng nutaw duraraten da. Tanak man sangam arakuraku pau ari-ari lunad jaten niya mataduto. Nukakwapam ni aragno raraten utaw dukarawan. Hamuriwi ka miminda mawakwak nutaw. Hamu pangangari lawan na niya matadutuam na niturdo migangan niya tao. Sui ka miminda na vunasen na su raraten. Sui pakapda na su tumi yuno nga ikavinu pada. Duda kanu yung Yes Kristo panyusingan ta.